Drevni željezni stub. Jedna od glavnih atrakcija glavnog grada Indije. Kolona je napravljena prije 1600 godina, ali ne hrđa. Kako su stari metalurzi prije 16 stoljeća dobili nehrđajući legur, ostaje misterija. Otkrićemo tajnu drevnog nehrđajućeg čelika. Rusija. Vojni grad na obali Baltičkog mora. Izgrađen u 19. vijeku. Vani, top naoružanja je zaštićen debelim slojevima željeza. Metal je stalno izložen morskoj i kišnoj vodi. Ali metal ne rđa. Iako je u veoma teškim uvjetima, za metal obično su slova na metalnim proizvodima izrađena tako da vire tokom ljevanja. To je mnogo lakše nego kasnije uklanjati čelik od tvrdog željeza. Urez na stupu u Delhiju je lažan. Napravljen je kasnije. Kolona od željeza u Indiji i ruski vojni utvrda napravljeni su od istog željeza, koristeći istu tehnologiju u isto vrijeme. U 19. stoljeću. Tačan je datum izgradnje tvrđave. I željezni stub je pripisivan starosti od 1,5 milenijuma. Ovo je tajna drevne tehnologije nehrđajućeg željeza.